Trupe su iscrpljene, a kako je sve lepo počelo. Motivacioni video snimci, herojski zaveti, hrabri, luksuzno obučeni vojnici, moderna tehnologija, parade, posteri, devojke koje gledaju sa entuzijazmom. I kako se to završava? Stotine spaljenih tenkova, desetine oborenih aviona, ekonomija u opadanju, ogroman javni dug. Umorni, nemotivisani borci, zločini po ulicama, a nije još prošlo niti 2 meseca. Zašto se tako završava? Da, Ukrajina posustaje u hodu, gubi tlo pod nogama. Danas sam gledao ukrajinske telegram kanale, bio sam šokiran. Ruske trupe su upravo započele drugu fazu specijalne operacije, a Ukrajinci su počeli da se predaju u gomilama. Zabeleženo je masovno dezerterstvo kao i brojni slučajevi neposlušnosti naređenja, a komandanti, koji bi ranije jednostavno pucali u neposlušne, razgovaraju sa njima, pokušavajući da pregovaraju. Propaganda vrši pritisak na oružane snage Ukrajine svim drogama i zastrašivanjima. Nacisti Azova, koji su se ranije veselo hvalili, sada kukaju u najnovijim video zapisima i opraštaju se od bližnjih i života. Vlasti Ukrajine se vrte po medijima kao nikada pre. Razbacuju se novcem iz zapadnih zemalja u milionima. I kradu, otimaju, sada i bez ikakvoga srama. Zapadne zemlje u okviru obećane pomoći bezobrazno bacaju raznu nelikvidnu imovinu u Kijev. Postoje svi znaci kraja Ukrajine. Jasno je da će se to još dugo razvlačiti, da će se Amerikanci i Britanci boriti do poslednjeg Ukrajinca, što i nije tako jednostavno. Ali, glavna stvar je postignuta. Oružane snage Ukrajine su izgubile motivaciju, sjaj u njihovim očima je nestao. I kako god ih Zapad opremio, ma kako ih bombardovao oružjem, oni se više neće boriti za Ukrajinu. Vrišće, škljocaće zubima kao gonjene životinje, ali se neće tući.